uthi umntwana wakaphinda engene ubaba ushenge aphumula ngokuthula uthi kufike kube sengazi ukuthi bakhuluma inkulumo yokuthi asihlangane kodwa futhi mawuthi ayilandela le nkulumo futhi kube sengazi ukuthi bafuna ukuzigwenya bazigida kusebenza ke isibonelo lo ufuna ukukhuluma nobuthi abadala lapha esibathandayo lapha ebunsizweni ebubhinceni kuZulu benze imisebenzi eminingi emikhulu emihle ngibalwa ongizwe umchunu mvwamacingwane enkandla ngibala osibala uphakela umthakathi mvwandabandaba kwaNongoma ngibala baningi nje kodwa nabo abangifikelayo kwamanje miningi imisebenzi emihle abasenzela yona kubalwa nezinkulumo ezisakhayo zisikhulise thina siyabafana abancane sibalandele futhi ngokungazenzisi ngoba bavela beyidosha elinonile ukuthi nathi singantongela kulona kodwa nansi into engifuna ukuyikhalima nje kinina abafowethu nabo bonke abanye futhi abenza ngendlela efanayo alikho iphutha ekuthenini ube i-ANC mawi-ANC nathi sinamaqembu ezepolitiki alikho iphutha ekuthenini ube i-IFP makuthi i-IFP iphutha ozolenza ukusebenzisa inhlonipho esikunikeza yona ebujongweni ukusiholela kwiqembu lakho lezepolitiki okokuqala lokho okwesibili ubunsizwa thina sibazi ngenhlonipho kungakhathalekile ukuthi omunye umuntu ungaphesheya kwakho ngokombono noma ungakuwena ubunsizwa thina busikhumbuze uZulu namanoni akhe elinyeke lamanoni ileli lokuthi ngisho ngabe kuthiwa unamandla angakanani awunawo kodwa amandla ngaphezulu komuntu omdala kunawo 2 awunawo futhi amagama okumbiza ngendlela ekhombisa ukuthi usiyamehlisa kwisigaba sakhe seminyaka nina nisifundisa ukuthi umuntu omdala ngisho ngabe kuthi udakwe wakugxoba kuxolisa wena kuqala uthi awubaba nalo unyalo lami selingene ngaphansi kwakho uthi kulisusa umuntu omdala ungadinga ngithi uqhubeka kube ubunsizwa buzenze ngathi uyisilimanyana noma ungesona ayikho into ngiyithanda futhi ngisaqhubeka ngisayithanda ebiyenze usibali lapho uphakela umthakathi uma ezotalabha labo angavumelani nabo kodwa aqhubeka ababize ngabahlonishwa athi umhlonishwa usibanibani ushaya eceleni uma 8 umhlonishwa usibanibani ubona ukuthi abavumelani impela kodwa akalishile eceleni lelilani lenhlonipho manje ke yilowo khothina vele ke sikwaziyo kokuthi asilwi nomuntu silwa nesenzo kamuva nje inkulumo zenu sezinakho ukufuna ukuyisusa lento enhle esinazela yona yokuhlonipha yokuphaphatha kubantu abadala akuphoqi ukuthi abantu abadala vumelana nabo akuphoqi ukuthi nize nibe seqenjini labo lezepolitiki musana ukuyivumela ipolitiki ukuthi indayisise lenhlonipho thina esinayo nokuniwonga hayi ukuthi khona inzuzo enitholayo ngale politiki ningangizwa kabi nami kunabantu abaningi abahlala bengisabisa lapha umuntu hey wangiphoxa amavundla ngendlela benguthanda ngayo sengizophuma kwona ngithi hayibo awunanga umuntu andikwanhlonipho ke nothande beyaze ngilubone bengithanda nje khona escreenini lapha angithi mina lenhlonipho yethu kukhona ukudla okuthile kubeka etafuleni kinina kodwa ngithi mina kunalesi sigaba bese enginibeke kusona kuzina namhlanje engicela ningasisusi ngoba lesi sigaba ngisibeka nje ngedwa nginabo bonke labafana nabancane esinilandela nabo ngemuva esithi isibonelo kulento yokufuna ukunizwa kodwa umuke waqala wakhuluma igama elilumelayo kumuntu omdala angikhathali ukuthi uyabheda lo muntu noma akabhedi wakhuluma nje igama elilumelayo uvusa izinto ezithi awu hey yageja kubhuti la yabo so ke lokhu ngikusho angifuni ngisho ukuthi ngithi ubhede phubhuti
angifuni ngisho ukuthi ngize ngithi abekukhuluma kuyiqiniso noma kungamanga angikho lapho nawe futhi mawukhomenta manje ungakhomenta ungangeza ukuthi ngithini mina ngikhuluma ngokususa inhlonipho kumuntu ongavumelani naye okokuthi ke benikhuluma ngani nothi sithini isihloko ileyonto ngiyafisa bafowethu anive ningigqokisela kahle ubunsizwa ngalendlela ukuthi kwayithina siyesaba ukuyibiza ngeinsizwa uma sibuka nina ngenxa ukuthi ubunsizwa niphakamisile nabibeke esigabeni esikude ukuthi singafinyelela nanoma ubani nanoma sikhuluma amagama ethu sesiyawahlola ngoba sizama ukufuna ukufana nani ebunsizweni ningavumeli ipolitiki iningene ifiki nisebenzise ngendlela enidayisisa lokho kuhle sinazela khona thina sibale thina mchungu lento ukuthi siyalala namhlanje siyanihlonipha ngendlela enikhuluma kahle ngayo nangendlela isikhumba senkabi yakithi enisiphethe nenisibambe kahle ngayo ayikho into engiyithanda njengokubona umculo ethithiza uma ekhuluma nomuntu omdala kuze kusho mina ngithi waye nje naka umfana wakithi kwaZulu esasikhula naye wayenza nje uma ehlangana nabantu abadala kungakhathalekile ukuthi labo bantu abadala uyavumelana noma akavumelani nabo uyathithiza mawumfana uhlangana nabantu abadala ngisho ngabe uthi abadakwe kanjani nina nisifundise lokho kamuva sekuyini enithatha amatshe nijikijela abantu abadala nibabize ngamagama angisho ukuthi ngithini angilona lolu hlobo lobantu abafuna udumo mina olungeze kungisebenzela ngalutho nje angiyena umuntu ofuna udumo olungayindawo mina futhi angizami nokuphakama ngani nokuthini ngiyanihlonipha nje futhi kakhulu futhi nani niyakwazi lokho ukuthi ngiyanihlonipha mina anginanzuzo ke futhi nasekunganihloniphini so ke into engiyithi mina ngisacela abafowethu nisenzele yona sinifake eqoqweni leingcwele ezisimele kahle ezikhuluma kamnandi ezisifundisa inhlonipho yomuntu omdala musani ukuvuma ukuba sinikhiphe sinifake eqenjini labafana abajikijela abantu abadala ngamatshe bakhulume nabo lento esijwayele ukuyibona eParliament ilungile mayise eParliament kubo kwa eParliament kodwa tholani indlela yokuthi nikusho konke enifuna ukusho kunoma ubani including nabantu abadala kodwa ningayisusi lento yenhlonipho iyona mina eyenza nginihloniphe ngalendlela enginihlonipha ngayo uyayibona into engisho nabaningi ke futhi ngicabanga ukuthi la sithwistana khona nje sithwistana ngesikhathi usufuna ukungenza ANC ngenkani usufuna ukungenza inkatha ngenkani usufuna ukungenza iEFF ngenkani usufuna ukungenza iDA ngenkani ngeke